Svet sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju. Dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Evropa i NATO sa zapada, sa istoka Japan sa saveznicima uz podršku Amerike u sveto vezati Rusiji ruke na morima, pre svega na Baltiku i Crnom moru, odvojiti je od nekada bliskih zemalja na postsovjetskom prostoru, a onda, pošto je vojno i ekonomski uguše, rasparčati je na više država. To je ukratko plan Zapada od hladnog rata do danas. Da li ga je Rusija prozrela i šta se preduzima da ga osujeti? O tome razgovaram sa gostima. Dobrodošli pre svega vi, pošto vas dugo nismo videli, Đuro Bilbija, urednik portala Fakti, tako? Tako je. Još uvek. I poslanik i publicista Branko Pavlović. Dobrodošli, gospodine Pavloviću. Ja bih, gospodine Pavloviću, počela od ove posete Vladimira Putina Dalekom istoku i prisustvovao je vežbama Pacifičke flote, obišao je Kurile i poslao je vrlo snažne poruke sa broda Varjag sa koga je pratio te vežbe. Zapravo može se vidjeti da je Rusija shvatila ili već znala, prosto stavila je do znanja da nije samo rovarenje sa zapada i ova borba, zajednička borba NATO, to je već svima jasno, protiv Rusije na teritoriji Ukrajine, da tu Ukrajina od početka nije sama, nego da su se upregli svi sa zapada da poraze Rusiju, da je, kako kažu, zadaju strateški poraz, nego da se sada i na istoku rovari preko Japana. Kako ste vi shvatili tu posetu, kako ste videli i te poruke koje je poslao predsjednik Putin? Pa kao vrlo važne. Dakle, predsjednik Putin je u jednom delu bio u civilnom predsjedničkom odelu, a u jednom delu je svoje poruke slao u uniformi, što također nije slučajno. Također, samo po sebi predstavlja poruku. To treba vezati, naravno, ne samo sa tom idejom opkoljavanja i slamanja Rusije, nego i zbog toga što je potpuno postao aktuelan arktički put. A čitav taj deo koji ide od ovih ostrva ka severu je ključan za bezbednost i stabilnost tog trgovačkog puta koji je počeo da funkcioniše. Naravno, time je još jedan puta Putin snažno stavio do znanja da se ni sa kvadratnim santimetrom ruske teritorije ne može ni cenkati ni pregovarati. Dao je opipljivu podršku Kini u njihovim upozorenjima Japanu da ne mogu nikako da se vraćaju nekim svojim neofašističkim i iz Drugog svjetskog rata tlapnjanja i razmišljanjima, jer će naići na žestok odgovor Kine. I sad ako gledamo Ameriku koja se tu oslanja na Južnu Koreju i Japan, Filipini su mnogo južnije. I s druge strane imate Rusiju koja je potpuno oslanjena na Severnu Koreju i Kinu. Kako vam to izgleda? Ko je u boljoj vojnoj situaciji? Amerika koja nema rakete ni da još 3 nedelje ratuje protiv Irana, ili Ruska federacija koja veoma stavlja akcenat na razvoj dalji svoje pomorske flote, čvrsto oslonjena na Severnu Koreju i Kinu, ako bi to bio nekakav širi zahvat Zapada. A jeste širi zahvat Zapada i to slamanje Rusije ne treba ni gledati kao po znacima navoda slamanje Rusije, nego kao predigra za neko buduće slamanje Kine. Svi su potpuno svesni toga i od te priče neće biti ništa, kao što neće biti ništa ni od drugih, ali ovo jeste jedna snažna i, kako bih rekao, neuvijena, jasna poruka da će se pružiti blagovremen i odgovarajući odgovor. Da, gospodine Bilbije, kaže predsjednik Putin, NATO prodire u azijsko-pacifički region, konfliktni potencijal raste i on tu govori ko se sve tu naoružava, kakve se tu
sve novi blokovi prave i te vežbe u Azijsko-pacifičke flote Rusije su možda bile veće nego ikad ranije, ali kažite nam to vezano za te blokove i naravno tu i ovo što je gospodin Pavlović pomenuo, novi neki vetrovi u Japanu, to je zemlja koja je, pošto je poražena u Drugom svetskom ratu, ona je imala samo odbrambene snage, ali sada već posljednjih godina je veoma prisutna ta neka nova militarizacija Japana i posebno recimo od kad je došla ova prva premijerka, prva žena premijer u Japanu, to se jasno vidi. Da pre svega vidimo te nove blokove na što upozorava Putin u to azijsko-pacifičkom regionu. Pretpostavljam da je Putin mislio na Kvad pre svega. Znači to je vojni savez, ali ne do nivoa odnosa u NATO paktu. Znači tu su Australija, Japan, Indija i Sjedinjene države, s tim što Australija pre nekoliko meseci se na neki način malo izvukla iz toga, izmakla se. Vidjet ćemo da li to znači da je taj njihov blok u problemu i da će se možda i ugasiti. Indija isto tu ima jednu jako složenu poziciju ili možda neće, ali sasvim svejedno taj blok Kvad je nazvan odmah, od samog starta nazvan istočnim ili pacifičkim, indo-pacifičkim, bolje rečeno, NATO paktu. Njemu je do NATO pakta daleko, još uvek on nema infrastrukturu koju recimo ima NATO. NATO pakt ima recimo grupu za nuklearno planiranje. Ceo tim. Toga tamo još uvek tako institucionalizovano nema. Japan je tu možda uz Ameriku sigurno najvažnija karika i ovaj problem koji i Kina ima i Severna Koreja i Rusija sa Japanom nije od juče, bez obzira što je ova Sanae Takaichi neke stvari izoštrila, zaoštrila i tako dalje. Treba imati u vidu da je recimo još, mislim, 50. godine, znači kada je to bilo, pre 75 godina, pojavio se memorandum Kisi po prezimenu zapravo tadašnjeg japanskog premijera, koji je tražio tim memorandumom da Japan ima pravo u odbrambene svrhe da ima sopstveno atomsko oružje. Još tada. Stvari su se... Izvinite se, nadovezuje se zbog gledalaca na zabranu Japanu da se naoružava posle Drugog svjetskog rata. Da. Oni su međuvremenu, pogotovo pod Shinzo Abeom, ja ne znam iz kojih razloga, Putin je imao s njim bolje lične odnose nego sa onima koji su bili u Tokiju na vlasti pre i posle. Neki razlozi za to garantovano postoje. Međutim, Abe je recimo, mislim, 2011. godine naručio 42 američka lovca F-35. Posle toga to je skupio, posle toga su platili i dobili postepeno još 105 tih lovaca. Abe je na očevom grobu se zakleo da će vratiti takozvane severne teritorije. To su Južno-Kurilska ostrva koja Japan misli da pripadaju njemu. Sad je preko Putinovog pomoćnika, koji je inače vrstan istoričar Medinskog i Dmitrija Medvedeva, Japan poručeno zaboravite Kurilska ostrva zauvek. Jelcin se tu kolebao, bio i spreman da njima trguje i tako dalje. Bilo je čak i nekih dogovora da Rusija vrati 2 od 4 ostrva. Da, to je sad po svemu 56, sudeći... 56, je li tako, godine? Na to je po svemu sudeći stavljena tačka, po svemu sudeći. Mislim, nikad se u politici ne može baš sasvim sigurno ništa tvrditi, ali s obzirom je Putin posjetio jedno od ta dva ključna ostrva koji su najbliže teritoriji Japana i Turup, to je sigurna poruka i tu je bio u ovoj praktično uniformi vrhovnog komandanta, sigurna poruka da barem za njegove vladavine Japan nema čemu da se nada.
Amerikanci besomučno naoružavaju Japan, bez obzira na sve. Taj trend nije ni malo, nije skinuta noga, da kažem tako, sa gasa. Recimo, postoje oni veliki američki helikopteri sa 4 ona čuda konvertoplani, koji služe za desantiranje vojske, znači za desantne vazdušne operacije. Jedina zemlja koje su prodali te letelice je Japan, i to 12. I prodali su, to jest i zajedničke vežbe su izvodili upravo za iskrcavanje, odnosno invaziju na sporne teritorije. Koje sporne teritorije? Kaže da je u poslednjih godinu dana Amerika i Japan su imali otprilike oko 10 raznoraznih vežbi u tom regionu. Nema sumnje. To je apsolutno tačno. Evo, danas je počela južnokorejsko-američka vojna vežba. Ona se održava pod istim ovim sadašnjim nazivom već od 21. valjda. A pre toga je decenijama održavana pod jednim drugim imenom i u malo suženijem formatu. Sad to ponovo održava i evo danas je Trump objavio da će da je skrati po danima i tako dalje, kao zbog dobrih odnosa sa Kim Jong-unom, znači Severnom Korejom, jer kao on se drži pošteno, fair i tako dalje, a Južna Koreja mi nije pomogla u denuklearizaciji Irana. A Japan u ono vreme, posle tog memoranduma Kisija o kom sam govorio, je počeo eksperimente sa nuklearnim materijalima i tako dalje i bio je otišao mnogo dalje nego što je Iran u ovom trenutku. Tako da, naravno, Amerikanci i dalje misle da su oni glavni ne samo na planeti, nego malo i šire i da mogu kad god hoće, šta god hoće, kako im se hoće. A Iran im je sad preprečio taj put, barem u tom svom delu sveta. Vidjet ćemo kako će to dalje da im ide. Kina se jako dobro sprema, tu je i Tajvan svo vreme, ne treba ga zanemariti. Amerikanci podržavaju stavove Japana o južnokorejskim ostrvima. Rusija podržava poziciju Kine povodom Tajvana. Rusija, to jest Kina, u pustinji tamo je još 2011. godine bila, svoje pustinji, Gobi, bila napravila maketu američkog nosača aviona. Da. U sred pustinje. I vežba sa svojim trupom. I vežbala na njemu. Onda su bili napravili još jednu maketu ovog glavnog američkog razarača, to je klasa cela razarača, Arleigh Burke. I njega su isto na njemu vežbali, razorili. Sad su napravili nešto što tada nisu pravili. Detaljnu kopiju tog razarača Arleigh Burke. Detaljnu, do detalja. I posljednjih nedelja su išla na gađanje, čak su, napravili su istovremeno i za američki glavni desantni brod, napravili su i njegovu kopiju, isto detaljnu, čak su je bili postavili na ove železničke šine, tako da se mogla pomera u toku vežbe, da kao cilj teže je bilo pogoditi. I sad je nađeno objašnjenje zašto. Naravno nije to zvanično kinesko priznanje da je tako, nego stručnjaci vojni su došli do zaključka zapravo Kini je potreban ta detaljna maketa da bi svoje rakete sa veštačkom inteligencijom obučavala na toj detaljnoj maketi. Jer recimo Amerikanci i drugi se recimo često idu, i to se dogodilo pre nekoliko godina, kao što se verovatno neki sećaju. Američki avion je iza jednog putničkog aviona u Siriji došao i bombardovao ruske pozicije u Siriji i išao iza putničkog aviona i nisu mogli da zbog putničkog aviona gađaju. Sad tako se isto događalo da se sakrije recimo njihov razarač iza tankera ili ne znam nije. Sad Kinezi prave pametne balističke i krstareće rakete koje imaju to uslikano, taj detaljnu maketu na kojoj su vežbali i da može da zaobiđe i tanker ili ne znam nije da nađe svoju... Zbog prepoznavanja. Da ima pouzdano prepoznavanje, onda zaključa cilj. Kažu da na radaru, ovom klasičnom radaru je recimo vojni brod jedna svetleća tačka. A na moćnijim radarima on je malo veća, razloženija, jasnija svetleća tačka, ali takav je sistem zaštite, pogotovo kad su brodovi oko nosača aviona u grupi.
Oni imaju praktično, emituju jednu deformišuću sliku o toj svojoj grupi koja je unutra. Sad Kinezi traže rešenje za to i za to im to i služi. Dakle, Kina se sprema da... Nije samo Rusija, nego i Kina. Da. Kina je njima može biti u tim stvarima u ovom trenutku svakako, a bit će vjerojatno i u dogledno vreme sve veći protivnik i veći protivnik nego Rusija. Da, i još jedna poruka, gospodine Pavloviću, koju smo čuli od Vladimira Putina tamo na Dalekom istoku, to je da će Rusija od sada recipročno uzvratiti na, kako oni kažu i što jeste činjenica, piratske napade na njene brodove, pošto imali smo nekoliko prepada koje su izvršili Britanci i Francuzi na kako oni kažu, ruska flota u senci, odnosno to su brodovi koji plove pod nečijom drugom zastavom, a prevoze neki ili naftu ili ne znam ja, neki teret iz Rusije. I sad Rusija kaže mi ćemo da uzvrtimo i to bilo gde i tamo gde mi nađemo za shodno. Zašto je to važno? Ako uzmemo u obzir da je zapravo ključne, sad su se uzbudili u Britaniji i u Francuskoj, upravo zato što su oni to radili, jer i oni i sami to isto radi. Oni imaju te takozvanu flotu u senci, odnosno brodovima pod tuđim zastavima prevoze neki svoj teret, a upravo preko Pacifika vode recimo neke ključne rute i ima 20.000 komercijalnih brodova godišnje, kaže podatak, prevozi 60% svetskog obima mikročipova. Samo to, znači to je od recimo Kine i Japana do Sjedinjenih država i Tajvan, tu treba uključiti i Tajvan. I šta sad, znači i možemo da vas gađamo negde u Pacifiku. Zapravo je bilo čudno da Ruska federacija nije ranije reagovala na takve provokacije. Reč je o nelegalnim sankcijama koje se onda sprovode na piratski način. Dakle, to što nekakve naoružane formacije upadaju na trgovačke brodove u međunarodnim vodama, to je sve potpuno nezakonito i kršenje međunarodnog, ne razlikuje se ništa od onoga što na obalama Somalije rade njihove piraterija, protiv kojih je čitava međunarodna zajednica angažovala ratne brodove da to kontrolišu i sprečavaju. Ovog puta... A možda ti somalijski pirati rade za nekoga od ovih. Međunarodno pomorsko pravo kaže da ti svi brodovi u međunarodnim vodama mogu slobodno da se kreću. Međutim, neko je našao za shodno, Francuska i Britanija, da kažu, ne mogu da se kreću. Oni samo ne razumeju da kad neka država kaže ja zabranjujem branku, Ruskoj federaciji nešto, to nema nikakvog značaja za međunarodno pravo. To može ona da zabrani da njena kompanija posluje ili da ta roba uđe u Francusku. To može. A da ona određuje šta će se događati u svetskim okvirima, to može samo odlukom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i nikako drugačije. Sve izvan odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, sve paketi sankcija Evropske unije, sve što Amerika radi, to je sve nelegalno. To je sve banditizam, najobičniji banditizam. U ovom trenutku, iz raznih razloga, verovatno i zbog toga što se shvatilo da od nekakvog dogovora iz Anchorage-a nema ništa, sada Rusija u stvari dolazi na normalno. Čak je i to umereno. Ona bi imala prava još oštrije da reaguje. Mogla bi da potapa ratne brodove koje to čine. Ili bilo koje ratne brodove države s punim pravom. Čiji ratni brod se bavi piraterijom. Tako da su oni u ovom trenutku samo rekli bit će recipročnih mera, pa vi vidite. Sad šta ćete, treba reći da je Kina mnogo ranije krenula da značajno povećava svoju ratnu mornaricu i ona je po broju brodova trenutno veća od američke. Dakle, najveća po broju brodova na svetu je kineska ratna mornarica. Po bruto tonama je to još uvijek nešto Amerika zbog tog većeg broja nosača aviona. Ali to su moderni brodovi. Kineski brodovi su, što se tiče raketnih sistema, radarskih sistema, elektronike, navođenja i tako dalje, mnogo moderniji, mnogo savremeniji od konkurentskih brodova i oni će predstavljati nerešiv problem bilo kakvog pokušaja daljeg zaoštravanja stvari u Pacifiku. Vidimo da je Ruska federacija
uočila taj nedostatak kod sebe i da je rekla da će sad oni krenuti značajno da povećavaju svoje kapacitete mornarice u Pacifiku, što je opravdano, ali naravno Ruse treba razumeti, oni moraju toliko prioriteta iz jedne zapuštene, nemodernizovane armije u posljednjih 25 godina, pa kad krenete da modernizujete, naravno da ćete krenuti prvo od ovih strateških raketa. Pa onda se u nekom trenutku vidi da nemaš dronove, pa nisam stigao da imam dronove, ja sam morao da uradim 1000 drugih stvari, sad ćemo da imamo i te dronove, pa ćemo i tu da izbalansiramo, tako isto i kod ovih brodova. Tako da je treba reći sposobnost. Izgradnju brodova imaju Japan, kad govorimo o drugoj strani, proameričkoj, imaju Japan i Južna Koreja. Amerika nema sposobnost izgradnje brodova. Uopšte. Dakle, ako gledamo total na svetu, u 26. godini 70% svih narudžbina novih brodova na svetu je Kina. 20 i nešto posto su u zbiru Japan i Južna Koreja, ceo svet vam je u 5%. Prema tome, nemaš ti više te kapacitete, nemaš ti te inženjere, nemaš ti tu mogućnost dostava materijala, tako da je to sve na strani ovog boljeg dela sveta. Južna Koreja će tu naravno oscilirati zato što je ona visoko osjetljiva na ekonomske udare. Treba reći da je ovo što je Đure rekao vrlo važno da se razume od 50. godina, jer ne bi premijerka ni pobedila na izborima. Da prethodno nije u dugom vremenskom periodu razvijena ta jedna pa skoro šovinistička svest. Ekstremno nacionalistička, japanska šovinistička svest. Ali oko te ideje da mogu da uvuku Indiju, evo imat ćemo sada BRICS summit za 3 nedelje u New Delhiju. Ja uopšte ne verujem da će to kolebanje Indije između saradnje sa Amerikom i Izraelom na jednoj strani i sa državama BRICS-a na drugoj strani ikada prekoračiti u onaj nivo agresivnosti prema Kini i Rusiji koja Amerika danas podrazumeva da je potrebno, a koliko sutra, ukoliko budeš u bližim odnosima s njima, će direktno zahtevati od Indije da se uključi, mislim da je to potpuno nemoguće, da se to neće dogoditi. Tako da su to više jedni destruktivni planovi ovog zapadnog imperializma, zapadno pod znacima navoda, oni koji slede američku spoljnu politiku, nego što imaju realnih osnova i mogućnosti da to sprovedu. Da, gospodine Bilbija, da se malo samo vratimo na Kurile i da shvatimo zbog čega su oni toliko strateški značajni za Rusiju, i videli smo da su se Japanci silno uzbudili zato što je Putin prvi put je boravio na Kurilima, nije ranije dolazio. Dolazili su drugi zvaničnici ruski, ali on je prvi put, i kaže sad je čak i Sergej Lavrov danas morao je da upozori da su, kako kaže, Japanci prešli granicu pristojnosti i izjavama povodom Putinove posete Iturupu, i šta više pozvan je čak i ambasador japanski koji se nije odazvao, nije došao u Ministarstvo spoljnih poslova, dobro, možda će doći, sad vidjet ćemo, i oni nikako da shvate da ne mogu da prekroje međunarodno pravo i da su prosto ta ostrva sada ruska teritorija i po ustavu, i da ne može sad Rusija da kaže sad puj pike ne važi naš ustav, evo vratit ćemo vam ostrva. I kako taj istorijat i zašto su Kurili toliko simbolički i ne samo simbolički nego i strateški važni? Pa Kurili, to ovako ide uz ovu istočnu obalu Azije, idu Kurili, sad govorimo o južnim Kurilima, ali kako se to zove, arhipelag kurilski, on je jako dugačak, to su stotine i stotine, ne znam koliko, 2000 kilometara otprilike. Ostrva. Oni zatvaraju izlaz u otvoreno more, odnosno na Pacifik. I vrlo je bitno ko drži koji deo. To ne samo lov ribe, ekonomska zona, pomorska i tako dalje. Znači nije samo to, nego ima i ovaj vojno-strategijski jasan, nesumnjiv značaj. Recimo, ovo najjužnije ostrvo se zove Šikotan.
on je prosto nalegao na onaj veliko, ono japansko severno ostrvo Honshu, kako li se zove, zaboravio sam. Tu ima jedan prolaz. Nije Hokkaido, nije. Možda Hokkaido, da. Dobro. Prolaz između njih, koji se deli popola. Rusija ako im ustupi to, ona mora da ode znatno severnije da bi prošla. Osim toga, omogućava nešto Japanu. Nije Japanu toliko zbog neke, ne znam sad, uvećane formalno teritorije ili nekog stanovništva ili ekonomskog potencijala. Ne, nego hoće da ode severnije gde je mnogo komotnije za prolaz. Osim toga, hoće da zatvori Rusiju, da njoj optimalne prolaze na otvoreno more uzme i da zatvori. Medinski, koji jako dobro zna te stvari kao istoričar, on je podsjetio Japance da su Rusi prvi otkrili Kurile. Naravno, ne može se reći, mislim, ono, kao što sad recimo govore, kaže, ne znam, nije tamo ovaj deo Afrike je otkriven u 18. ili ne znam kom veku, kao da Kartagina nije bilo u Africi, kao da Rim nije bio u ona još vremena u Africi. Vjerojatno 50-100 godina ranije živeli ljudi. Pa to kao da Egipat nije u Africi i tako dalje, mislim, to sve smešne stvari, ali 1640. godine Rusi su uzeli Kurile. Otkrili ih i uzeli. I tamo živjelo neko vrlo malo brojno domorodačko stanovništvo koje nisu Japanci. Nisu Japanci. Rusi su, kako kažem, potpuno snimili sve to kartografski i tako dalje u narednih 40-50 godina. Znači u 17. veku. Japan je bio još negdje tamo daleko. Nije imao snage ni da pogleda na sever tako. Tako da i od kraja 17. veka na svim kartama ovim zapadnih zemalja Kurili se vode kao ruska teritorija. Tako da onda naravno bilo ono što je bilo, znamo tačno, Prvi svjetski rat, Drugi svjetski rat, kako to išlo. Rusko-japanski rat i tako dalje. Ko je osvajao, razvijao tu teritoriju, mnogo duže Rusija nego Japan, koji je to držao, Rusi kažu, pod okupacijom. Sad Japanci kažu da Rusija to drži pod okupacijom. Ali Japan je izgubio Drugi svjetski rat i po međunarodnim dokumentima to je pripalo Sovjetskom savezu, to je vratilo se Sovjetskom savezu. I Japan može naravno da peni, može da se ljuti kao što se ljuti. Japanci su baš u vreme Abea, kako sam pominjao, odrekli se tradicije koja im je bila nametnuta decenijama posle poraza u Drugom svjetskom ratu. Ima tamo u centru Tokija hram koji se zove, čini mi se, Yasukani ili tako nekako, gde su se njihovi rukovodioci svake godine na dan završetka, odnosno poraza u Drugom svjetskom ratu, išli i kolektivno se kajali za ono što je Japan radio u to vreme. Od tada to je izvetrilo, to je napušteno, Amerikanci nemaju ništa protiv toga. Sami Japanci, evo sad i ova Takaichi je ponovo bila u Hirošimi, ponovo nije rekla da je tu bombu na Hirošimu bacila Amerika, jedino je dan kasnije, mislimo, je gradonačelnik Nagasakija nešto u tom tonu, ne baš ono nešto previše... Otprilike pala bomba samo od sebe. Pa, ali otprilike američki avion. Znači, nije niko... Oni su dalje pokorni, poslušni, međutim, ispod toga ide napuštanje ovih obaveza Japana. Oni su još u Abeovo vreme odradili jednu jako bitnu za sebe stvar. Proglasili su da Japan, iako ima i dalje samo odbrambene snage, a ne klasičnu armiju, da ima pravo da, jer im je to što je bilo, obaveze koje su bile nametnute, zabranjivale Japanu da igde može vojno išta da radi mimo svoje teritorije. A oni su tada pod Abeom proglasili da Japan ima pravo da pomogne saveznicima. Znači da iziđe, kao što i Nemačka iskoristila neke slične stvari, da ona iziđe iz svoje teritorije, sa svoje teritorije i da kao praktično da postane realno vojna sila. A komu je glavni saveznik? Japanu, Amerika. Amerika ratuje po celom svetu, dakle Japan kao podizvođač radova može da ratuje sam također sa Amerikom ako je ona saglasna po celom svetu. Znači oni su to vrlo dobro i uneli su još jednu novinu koja, kako kažem,
depacifikuje taj njihov ustav. I sad ova Takaiti govori moramo da vidimo kako da izvedemo ustavne promjene, sad hoće da uklone posljednje obaveze iz tog vremena koje su im bile nametnute i oni sad kažu da Japan ima pravo i da nanese preventivni udar po svojim neprijateljima. Preventivni udar. Znači, može Japan da gađa, ne znam, nečim dalekometnim, da gađa recimo teritoriju Severne Koreje, na primjer. Može da gađa, ne znam ni ja, Kinu. I oni bi rado krenuli na tu stranu. Ne znam da li će ih Amerika pustiti baš toliko, jer Americi, Japan jeste potreban protiv Kine, protiv Rusije, ali da ne izađe i taj duh iz boce. Da. Da kažemo, gospodine Pavloviću, da Rusija je zapravo kroz poslednjih decenija pružala ruku Japanu što se tiče saradnje i čak je recimo u vodama oko 4 ostrva je bilo dozvoljeno ribarenje japanskim ribarima, postojao je i čak bezvizni režim da su oni mogli da dolaze ako su im porodice poreklom sa tih ostrva da obilaze grobove svojih predaka, ali šta se onda desilo? Japan se priključio sankcijama protiv Rusije. Odmah, bez dilema. Da li je, zašto se sad onda žalopojke čujemo iz Japana, a pritom si ti prvi preduzeo neprijateljski korak i sve ono što si ranije uspeo da uspostaviš sa Rusijom neki dijalog vezano eto i za to ribarenje zajedničko, ti si zapravo presekao. Ovo što je Đura prethodno rekao, za vreme Shinzo Abea Putin je pružio maksimalno prijateljski odnos prema Japanu i išao tamo u višednevne posete i odsedao u njegovom rodnom mestu i dolazio ovaj u Vladivostok na onaj istočni forum, tako beše. Na 1000 načina je pokušano da se pokaže da jedna normalna prijateljska saradnja može da bude izuzetno korisna za obe države, pri čemu je Japan kroz to zapravo razvijao svoj revizionizam, ne samo ove praktične sadašnje razlozi, nego revizionizam Drugog svjetskog rata. I tako taj revizionizam vodi sada do nosača aviona, do japanskog nosača aviona, tako sve odbrambeno, razvijajući svoje snage. U tom smislu je to vreme potpuno pogrešno pročitano, kao što su ovde u Ukrajini koristili minske sporazume da bi zapravo išli na etničko čišćenje Rusa u Ukrajini, tako su ovde mislili da kroz tu formu prijateljskog u stvari mogu da razvijaju sve opasnije i opasnije strukture za budući sukob sa Rusijom, a onda u međuvremenu i sa Kinom. To će im se sve obiti o glavu. Dakle, sve to što im je pruženo kao mogućnost odličnog međusobnog razvoja, treba reći da je recimo Japan počeo da ima izvanredne prihode od kineskog turizma. To je sad sve prepolovljeno i pašće skoro na nulu. Jer ti kad počneš da igraš tu vrstu agresivne politike koja ti se uklapa sa svojim japanskim ekstremnim nacionalizmom i agresivnom politikom Amerike, samo je pitanje trenutka kada ćeš doživjeti potpuni slom i potpuni poraz. Ono što te strukture sa Amerikom na čelu ne razumeju, ovo je vreme vojne nadmoći Kine i Rusije u odnosu na vas. Vojne. U čitavom nizu najviših tehnologija vi kasnite, a nastavljate da vodite agresivnu politiku kao da ste vojno nadmoćni. To je Iran ogolio. Iran je ogolio prvi put da postoji nekakva zemlja koja i nije supersila, koja ima modernije i bolje naoružanje od Amerike. Ono ranije Vijetnam bankrotstvo, pa bili spremni mnogo da ginu, pa kad su naneli dovoljan broj gubitaka u jednoj godini, sve to, ovo protiv Talibana, u nekom trenutku Amerika kaže iscrpljeni smo previše, ne možemo više, ali Iran je prvi put vojno. Imate zaliv koji ne možete da deblokirate. Zašto ne možete? Zato što je Iran vojno nadmoćan i ne možete da izvedete tu operaciju. U to vreme, sad zamislite Rusija i Kina,
Severna Koreja. Zamislite to u kojoj meri je nadmoćno u odnosu na Amerikance. Da ne govorimo o ovim vojnicima koji ako su 250 dana na moru, onda nervno popuštaju i fali im dezodoransi i tako, pa ne znam što da radi sa sobom. Na stranu moral, nego prosto je to potpuno jedna politika koja ne može da da rezultate. Priznali da su 542.000 američkih vojnika imalo najmanje jedan nervni slom. Tako je. Kad se vrate sa tih njihovih raznoraznih osvajačkih pohoda. I ovde to vojno se naravno proizlazi iz tehnološkog. Nije moguće da i budeš vojno nadmoćan ako nemaš u čitavom nizu tehnologija vojnu premo i sad su rešili da igraju oštrije Amerikanci prema Kini, pa im je Kina zabranila izvoz retkih metala za vojne potrebe, a kad se to kaže, to znači da Amerika uopšte ne može više da pravi ni jednu raketu. Sve te rakete koje slušamo, Patriot, TAD, 1000 km što se bacuju s aviona, Atacams, kako se zovu, sve imaju retke metale. Pošto je to zabranjeno, on ne samo da ima vojno-industrijski kompleks koji ne može da zadovoljava potrebe vojske, jer nije napravljen za to nego za profit, nego uopšte ne može da pravi. Ni na koji način. Tako da je to potpuno jedan raskorak neviđenih razmera, što je za nas sve drugi u svetu vrlo dobro. Čvrstina i Rusije i Kine i Severne Koreje je vrlo velika, tako da Japan ide u svoj sopstveni sunovrat iz ideoloških razloga. Da, i ovo što smo, gospodine Bilbije, pomenuli malo pre, gospodin Pavlović je rekao, taj Severni morski put ili kako su ga već prozvali ledeni put svile, i to je zapravo sada kaže čak 6 kineskih kompanija je zainteresovano i već su sklopile ugovore o plovidbi tim severnim putem, kontejnerski prevozeći razne stvari. U čemu je prednost tog puta? To je što je on pod kontrolom Rusije i tu više ne može niko da vrši piratske napade, jel tako? Mogu američke podmornice. Mogu podmornice, a s druge strane samo Rusija ima tu takvu flotu ledolomaca koja može da obezbedi plovidbu tim putem. Tu, zašto taj saradnja Rusije i Kine upravo u tome ima možda čak i presudni značaj i možda su se svi, i ovo što je gospodin Pavlović rekao, da im je to jedan od motiva zašto su se uzbudili. Znaju oni vrlo dobro, bolje znaju od nas zašto su se uzbudili. Prva kineska kompanija, mislim da se zove Sea Legend Line, poslala je svoj prvi brod sa kontejnerima tim putem. Krenuo je već. Znači, možda ne znam da li će voditi kao početak, start, redovno je. I ona skraćuje dužinu, je li tako beše? Da, za neke, zavisi sad odakle kreće i gde je završna tačka. Mislim, da li je završna tačka, na primjer, ne znam, Hong Kong, jedno je, a druga da li je recimo Šangaj. Ili... Da. I da li kreće, ne znam, iz Petrograda pa ide okolo Skandinavije ili, ne znam, ide iz, recimo, Arhangelska. I da li možda neko koristi iz Belgije ili Holandije pa ide gore. To sad, naravno, ali otprilike to su 1000 kilometara, po različitim neka prosek neki, otprilike neke 4000 kilometara, da je to kraće nego ako se ide kroz Gibraltar, Suez, Crveno more i tamo, a sad je Bab el Mandeb postao vrlo nesiguran, Suez samim tim takođe, oko Rta Dobre Nade jako daleko i tako dalje. Tako da te stvari se razvijaju vrlo zanimljivo i vrlo nepovoljno po one koji su imali zadnjih 300-400 godina praktično dominaciju i na morima i u dobroj meri i globalno. Da li to bila Britanska imperija, Američka imperija, sasvim je svejedno na kraju krajeva, za one tamo u ostatku sveta i nema neke baš suštinske razlike da li su jedni ili drugi. Zašto recimo Britanija na sve načine pomaže Ukrajinu? A nije samo zbog Ukrajine. Nije samo zbog Ukrajine, nego i zbog
ovih stvari o kojima pričam. Britanija, njena ekonomija je oko 75% su usluge. Britanija drži do 10% globalnih usluga. Ako se Sjedinjene države, kao što kaže Marat Baširov, on je profesor na jednom moskovskom univerzitetu, bio je čak predsjednik vlade Luganske republike, on kaže da ako se Amerika, Kina i Rusija dogovore o nekim novim globalnim pravilima za međunarodni transport, logistiku, trgovinu i tako dalje, s obzirom da će se sve te stvari ubrzano digitalizovati, on kaže Britanija je u ogromnim problemima. Sve njihove tamo brokerske, osiguravajuće i ostale kompanije, to će, kaže, sve da potone, masovni potop će tamo biti. Znači, Britanija, to je u njenom interesu, ako može da izaziva nestabilnost, ratove, sukobe na celoj planeti, i oni to, mora im se priznati, dosta uspešno rade. Oni samo zapravo usporavaju tsunami koji je krenuo ka njima. Oni ga ne mogu zaustaviti, ali evo, pokušavaju. Ali oni imaju istovremeno imaju jako protivrečne, sukobljene interese. Sad oni recimo prave sa Nemačkom i Francuskom neku vrstu antante. Ona je sad okrenuta, da kažem, protiv Rusije. Međutim, njihova mnogo veća druga nevidljiva potreba je da ne daju Nemačkoj da ona u, recimo, sukobljavanju sa Rusijom postane lider ili da bude u Evropskoj uniji lider. Jer onda ono Ismejevo, to je onaj poznati Britanac koji je bio, kako kažem, udarao na temelje NATO paktu, ona 3 pravila. Amerika in, Nemačka down, to jest ispod, podređena, a Sovjetski savez out, van. Ako oni puste Nemačku da kroz tu malu njihovu antantu, da ona bude glavna u NATO paktu evropskom, Trump odvaja Ameriku od Evrope u ovom smislu, više on neće da bude u toj meri involviran, onda NATO pakt neće moći dalje da postoji. Jer NATO pakt kao celina ima smisla, ima optimalno funkcionisanje samo ako je Amerika u njemu dominantna sila i u svetu dominantna vojna sila. Čim Amerika nije više u Evropi sa obe noge i do guše, ili kad ona vojno slabi i ne može drži globalnu dominaciju, NATO ulazi u ogromne probleme. Te stvari ćemo gledati na nivou posledica koje postaju vidljive i kao njihovi međusobni razlazi i sukobi narednih godina. Da. Sad, gospodine Pavloviću, da kažemo... inače, ja se slažem sa onima, kao što kaže, recimo, poznati ruski vojni analitičar Aleksej Ram, da je rat u Ukrajini zapravo rusko uvežbavanje sukoba sa Zapadnom, odnosno NATO paktom. Samo da dodamo to za Severni morski put, koliko to utiče na globalne trgovinske tokove. Evo, danas je bila vest koliko je poskupela logistika. Mi znamo da je još od vremena korone drastično skočila cena prevoza, znači dopremanja recimo iz Kine određenih proizvoda. Sad zapravo, da li mislite da će ovaj Severni morski put nekako da vrati tokove trgovine, pre svega kad je reč o logistici i njenoj ceni, da vrati na neki niži nivo? Da li može tako da utiče? Sigurno, niko ne bi ulagao tolika sredstva ukoliko neće biti konkurentniji od drugih puteva. Drugim rečima, transportni troškovi će biti niži. Jedan puta iz ovog banalnog razloga prosto se troši manje energije da se dopremi nešto, a drugi put možda još značajnije iz ovih rizika bezbednosnih, jer nije bitno da li Ansar Allah Huta pogodi ili ne pogodi neki brod, najčešće pogodi ako hoće, nego je dovoljno da ispali raketu da bi vam ove Lloyd i drugi osiguravajuće kuće rekle, sada ko hoće da ide kroz Crveno more, kasnije tamo ka Suecu i Sredozemlju, mora da plati ratne premije. Premije za osiguranje u slučaju rata, a ne civilno. A to je nekoliko puta u odnosu na normalne cene osiguranja.
i onda vam se onaj ko ima brod i teret, onda on računa da li da idem oko Afrike i koliko me to košta, pa da ne platim to osiguranje, ili da prvo rizikujem, a onda da platim to osiguranje, čak i da se dogovorim sa Hutima, da mogu da prođem, ja prvo moram da platim to osiguranje i onda to sve naravno strašno poskupljuje stvari. Drugo, same posade koje mogu da budu zarobljene u Persijskom zalivu na neodređeno vreme, vi sutra treba nekoga da regrutujete, da vam bude posada na nekom brodu, on će kaže pa dobro, ako toliko rizikujem, mora i moja plata da bude veća i tako dalje. Kapetani, mene čudi gdje nalaze te kapetane koji isključe ove GPS uređaje na brodovima i pokušavaju da izigraju Iran i onda svako malo su pogođeni. To je, šta je tim ljudima u glavi? Ali to ipak se proredilo. Pa proredilo se strašno. Nova statistika kaže, ovo su prosjeci, do ovog Trumpovog izraelskog rata protiv Irana, kroz Ormuz je dnevno prolazilo oko 130 brodova. Da. A sad u julu je prolazilo u proseku 26. Da, ali od toga, od 5 puta manje. Od tih 26 recimo 25 dogovorenih i jedan koji se prošlicao. Ali mene opet intrigira taj jedan koji hoće da rizikuje sebe, posadu, zašta. Ali dobro, da ostavimo to po strani. Dakle, svakako je čitav taj projekat vrlo važan. On je važan i zbog jedne ogromne infrastrukture, zbog eksploatacije samog Arktika. Sam Arktik ima ogromne potencijale. Naravno, najpoznatiji je gas, ali svačega. Tako da vi kad razvijate logistiku koja vam je potrebna za transport trgovački, dakle luke, pa kasnije saobraćajnice, vi kad to, pa onda remonti, pa onda opremanje, pa onda bezbednosno sa vojnim infrastrukturama, vi jednovremeno pravite infrastrukturu za buduću eksploataciju samog Arktika. Tako da je to mega projekat i on se u suštini uklapa, ovo što vi rekli, ledeni put svile. Tako je. Pogledajte vi jednu konstruktivnu, genijalnu ideju koja je potekla iz Kine, ali prihvaćena od Rusije, gde gleda Aziju i Evropu kako i treba, kao jednu celinu. I premrežava sada sa svih strana. Imate ove silne projekte, sada sever i jug Ruske, koje idu na Iran, pa dole Pakistan, sve da bi se zaobišle mogućnosti ometanja i obstrukcije. Pa onda imate kineske istok-zapad koji se također ukrštaju u Iranu, koji idu na tu stranu. I kad pogledate to, to je tako jedan epohalni svetski proces da je on nezaustavljiv. On je toliko jasno nadmoćan u svemu u odnosu na ono što zapadni imperializam hoće. A to je nikako da se vi razvijate, nikako da budete u mogućnosti da živite bez ikakvog oslonca na zapad. Sve mora da ide preko nas i onda mi da uzimamo u suštini reket. Oni to zovu neki ekstra profit jer ne znam nija šta. To je nemoguće. Tako da u tome se uklapa i ovaj čitav arktički put. Oni će probati to Grenland nešto da uspostave neku opet obstruktivnu komponentu, ali tu se ja sa gospodinom Birbijom slažem potpuno. Par godina koje su pred nama su prelomne godine gde će ući prvo u dodatne, ja mislim do kraja ove godine, dodatne ogromne finansijske slomove, čitav taj kolektivni zapad, sve su to politički vrlo nestabilne države. Šta je to stabilno politički u Britaniji? Pa nikad gore. Francuska, Nemačka, Amerika. Evo idu izbori pokrajinski u Nemačkoj. Znači, udar 2008. godine se događao kad su oni bili politički stabilni. Ovo sada što im dolazi sa vojnim porazima, dolazi vojni poraz u Ukrajini, čitavog NATO pakta, sa vojnim porazima Bliski istok, sa ovim sve jasnijom porukom Kine i Rusije, ok, sad ćete dobijete vojne odgovore na vaše pretnje i piraterije svuda u svetu, tako će se to njima spojiti obiti o glavu u kratkom vremenskom periodu. Znači na 1.5 dana taj zapad će trpeti neviđene udare i u suštini ne može se zaustaviti taj jedan hod jer su zemlje koje neće da trpe više imperijalizam prešle nivo tehnološkog znanja, inovacije, finansijskih sposobnosti, infrastrukturnih sposobnosti da realizuju sve što zamisle, da je to vojno, da je to sada nezaustavljivo. To je suštinski nezaustavljivo i ove retrogradne imperijalne sile zapravo idu kontra istorijskog toka.
i ne mogu nikako da se nadaju bilo čemu nego porazu. Da, i sad, gospodine Bilbije, da podsjetimo na jednu anegdotu iz avgusta 1984. kada je Ronald Reagan, misleći da mikrofon još uvek nije uključen i želeći kao da isproba zvuk, rekao da je potpisao ukaz o stavljanju Rusije van zakona za vijek i vijekov, pa je posle naravno rekao da je to šala, ali otprilike ta psihologija i taj pristup Rusiji, on se vidi i kroz radove i delanje dva vodeća hladnoratovska, kažem, mislioca američka, to su Zbigniew Bžežinski i Henry Kissinger, mada su oni, ovaj bio više pragmatičan pristup Kissingera, a ovaj više, da kažem, jastrebovski pristup, ali na kraju je i Kissinger došao na to da sa Rusijom treba oštro, bez obzira na sve, i postoji ta priča o stisku anakonde i kako prvi stisak je bio kada se raspao Varšavski pakt, pa drugi stisak kad se raspao Sovjetski savez, i da je sada u toku su pokušaj trećeg tog stiska, kada, evo, pričali smo o tom dalekom istoku, o Ukrajini s ove strane, naravno ima i rovarenja u zemljama postsovjetskog prostora, ali da li vam se čini da sa ovim što Rusija radi, da je ona pokazala da je ona sve te namere prozrela? To je jedno pitanje. Drugo, zašto se ništa ne menja u tom geopolitičkom pristupu Zapada Rusiji od hladnog rata pa na ovamo? Nisam siguran baš da se ne menja. Dobro. Mislim, oni nešto ne priznaju. Na kraju krajeva, kako kažem, oko koje gledate, da li je to fizičko oko ili ovo, da kažem, observatorsko, analitičko oko, on uvek kasni za nečim. Čak i ako ne funkcioniše po onom principu kao što su nekada se događalo da, ne znam, obaveštene službe svojim šefovima država podastire ono što bi oni voleli o nečemu da čuju i tako dalje, a ne realno je stanje stvari i tako dalje. Ali svejedno stvari se događaju. Evo recimo, aj kažem ovako, zašto je Bajdenova Amerika uz odobrenje onih koji drže sve američke garniture, britanske, francuske i tako dalje pod kontrolom, to su skriveni kapitali, crna plemstva, tajne, da kažem, organizacije najbogatijih i tako dalje, bez njih oni takve stvari ne bi mogli da rade. Zašto su oni odlučili da nahuškaju Ukrajinu na Rusiju? Naoružavali su je, izigravajući oba Minska sporazuma, praktično 8 godina, i onda odlučili da ih puste. Sećate se kako je Bajden praktično izazivao Rusiju da uđe u Ukrajinu. Prisiljavao je da uđe u Ukrajinu. A zašto? A zato što su mislili da će to biti neka vrsta blitzkriga. Ne naravno u nedelju, 2, 3, nego recimo u toku godinu i po dana. Mislili su da Rusija će se polomiti vojno, da neće uspeti i da će to izazvati unutrašnju destabilizaciju i da će im Rusija onda doći na kolenima, vratiti se i tako dalje. Tu istu grešku su napravili sa Iranom. Iako su Marco Rubio i Ratcliffe upozoravali Trumpa da to najvjerojatnije neće biti tako, ali kažu na ključnom savjetovanju u onoj, tajnoj, da kažem, sobi za takve razgovore, gdje je bio i Netanjahu i bio vrh Mosada, oni su ubedili Trumpa da je, pošto prethodno nedeljama išli ove demonstracije podsticane, finansirane sa zapada, u Iranu, u Teheranu i još, ne znam, desetinama drugih gradova, Mosad je bio pripremio onog bivšeg iranskog predsjednika Ahmadinejada da ga oni dovedu na vlast. Ona var tamo sa onim naslednikom ovog Pahlevija, to je bila varka, da, zapravo htjeli su Ahmadinejada da vrate na vlast. Znači, oni su računali i ubedili Trumpa. Znači,
tamo je tako zrelo iznutra, da samo dovoljno da mi udarimo kako treba, pobijemo ove glavne zlikovce koji su na vlasti, tako je ubijen Hamneji, stariji i tako dalje, i to će da sve padne, imamo oslabljeni Iran, završili smo posao, vi ćete uzeti ono zašto ste vi zainteresovani, vaša regionalna supremacija koja je onda bitan sastavni deo i na energetskom i na vojnom i na strateškom planu vaše globalne dominacije. Mi Jevreji završavamo svoje poslove, istorijski čak završavamo svoje poslove. Oba puta su pogrešno procenili. I sa Ukrajinom u slučaju Rusije i sa Iranom. I to ništa nije slučajno. A oni su pogrešno procenili, evo Putin im je kad je bio tamo, on je rekao da je Amerika zakasnila 15 godina sa obuzdavanjem Kine. 15 godina. To da su zakasnili 15 meseci, pa bilo bi verovatno mnogo. Da. 15 godina. I to je verovatno tako. Oni su isto podcenili. Oni su imali signal kad je Putin nastupio na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji 2007. Čovjek im je tačno lepo rekao, ovo kako je bilo do sada, dosta je bilo, ajde da se dogovorimo. Da, ne može više ovako. Nisu čuli, ali nisu suštinski čuli. Onda došao 8. avgust 2008. Nahuškali su nesrećnu Gruziju da udari na Južnu Osetiju i tako dalje. Rusija u tih 5 dana izvela, iako vojno bila neuporedivo slabija nego što je danas u Ukrajini, a i sada je neuporedivo jača nego što je bilo kad je ušla u Ukrajinu 22. Tu se stvari događaju, da kažem, munjevito. Evo kaže Jakov Kedmi da je Ukrajini, a to nisu njene rakete, bilo potrebno do 2 rakete da obore jednu rusku balističku raketu, pod uslovom da su te 2 rakete Patriot. A sad kaže treba im do 5. A sad ni nemaju te rakete. Guardian je objavio, prekjuče ja mislim, da bi samo da obezbede Ukrajinu da može da se štiti tim Patriotima, da bi im bilo potrebno da Zapad svoju ukupnu proizvodnju tih raketa poveća za 3 do 4 puta, samo da Ukrajinu nahrane. A gde je Iran? A gde su strateške rezerve? A gde ako će da ratuju sa bilo kim ozbiljno? Da imaju neku rezervu, Sad se pokazalo da ni te rakete protiv ruskih ovih pravih cirkona, mogu još ove Iskandere i da uhvate, kinžala. Ba i to teško. Orešnike. Orešnik i tako dalje. Oni nemaju odbranu ni od čega od toga. Rusija već koliko, po mojoj računici, negde 8-9 meseci ni jedan kinžal na Ukrajinu nije ispalila, a proizvodi ih i dalje. Znači štekuje ih za onaj drugi veći potencijalni rat, ili u svakom slučaju za stokove koji sugerišu onima tamo na zapadu ono što je nekad se govorili Britanci za svoju mornaricu, dok su stvarno bili pomorska sila. Naša flota dejstvuje i kad ne puca. Znači ti kinžali koji su tamo negde, a imaju domet da stignu, ne znam nija koliko beše, 12 minuta do Londona ili ne znam nija, to igra svoju ulogu i ta igra je u ovom smislu kome Branko govorio, ona je za njih praktično u gubitničkom modu, oni iz toga ne mogu tako da iziđu, pogotovo bez nekih velikih tumbanja tamo kod njih, a tamo uslova da te zemlje, bez obzira što, ne znam, Britanija dobila onu Faražovu partiju za reformu Velike Britanije, oni za prave reforme tamo niko nema ni stranku, ni ideologiju, niti socijalne i političke uslove. I evo samo za kraj da vas pitam, gospodine Pavloviću, da li mislite da u toj situacionoj sobi američkoj gde ipak se donose neke odluke, sada, s obzirom na ove nove okolnosti, da neko tamo ima da kaže da je vreme da odustanemo od strategija anakonde prema Rusiji? Ne. Osim što shvataju da je to udaranje u glavom u zid mnogo bolno, zato što racionalan pristup kojim se nudi podrazumeva da oni nemaju monopol. A oni ljudi samo na monopolu. Monopol nafte, danas mislite veštačke inteligencije, monopol dolara. Ti kad mu kažeš ajmo da se razvijemo, on kaže šta mi priča ovaj? Pa ja hoću monopol. Uopšte me ne interesuje da se svi razvijaju, jer samo na monopolu ja mogu da pljačkam.
Ako nema monopola, pa to nije moj svet. Tako da to je ogromno konceptualno razlikovanje i ta svest mora da se slomi kroz potrese, ne može objašnjavanje. I mora... Ako ima vremena da najvažnija u posljednjih, ne znam koliko, 10 godina tačka anakonda je Ukrajina. Ukrajina. A Lavrov, a to također govori o evoluciji ruskih pristupa, ruskih pogleda na celu stvar. Lavrov je sad prvi put, a mogo je to da kaže i pre godinu dana, i pre 2 godine, i mjesec dana nakon što je počela specijalna vojna operacija. Je sad tek rekao, kad je jasno da je i takozvani duh Encourage umro, je sad tek rekao, surovo ćemo razarati sve kanale preko kojih se Ukrajina hrani vojno sa zapada. Surovo ćemo razarati. Dakle, pregovora nema, svima je sad sve jasno. Da li će Trump sa svojim vrdanjima negde na kraju da može biti krene nekim boljim, pametnijim putem, ja nisam siguran. Svima je sve jasno. Da završimo sa tom porukom. Hvala vam na učešću u emisiji i hvala i vama, gledaoci i slušalci, što ste nas pratili.